Hello guys, hello ladies. So hari ni dekat tangan saya ada Sugar Bomb Blue Aqua. This one agak baru daripada Sugar Bomb. Perfume Blue Aqua ni juga ialah artisan perfume. Kalau korang tengok dia punya kotak packaging pun eksklusif. Dia punya botol pun sangat-sangat lain daripada yang lain. So botol dia macam ni, design dia. Lepas tu this is the cap. Okay, cantik kan? Bau dia sangat-sangat fresh. Bau zesty, bau citrusy, dia ada bau-bau apple, ada bau-bau fruity, bau-bau sea salt, bau marine sikit. Dia punya dry down ada bau-bau green notes, ada bau macam lavender, ada bau violet leaf, lepas tu dia ada keluar bau patchouli, ada bau amber, ada bau woody sikit. Bau dia saya boleh cakap memang fresh macam bau kita dekat pantai. Ada bau-bau sea salt, bau-bau marine. So siapa yang suka bau-bau ke arah pantai, ke arah macam fresh ocean macam tu, boleh try Blue Aqua ni. So apa pandangan korang tentang Blue Aqua ni, boleh bagi tahu saya dekat comment section. Tanpa yakin sepanjang masa.